Panagpakabat. Loob lamat. Wala ray nakabat mo, yabalon ka klasim, tan kaaro. Importante yan naantaan mo, no panon to so panagpakabat ud sarilim. Sikato si Princess. Bantayan tayo no panon to'y panagpakabat ng princess. Siyak si Princess de la Cruz. Ano mirang taon akla? Say tatay ko at si Cardo de la Cruz. Say nanay ko at si Ana de la Cruz. Inianak daak ng Marso 1, 2015. Manayam kami, Jad Poblasyon, Lingayen, Pangasinan. Manaaral ak, Jad Lingayen Elementary School. Importante yan naantaan mo, ira impormasyon tungkol at sarilin. Say ngaran mo, ngaran na atang mo, pechay en kanak mo, en say edad mo, panayaman mo, tanis kwalaan, yan luluuban mo.